оваа приказна беше едноставна, доколку тргнеше и во едно место ги дружеше сите оние кои широко ги отворија своите куќи за него, тука, во Македонија. Но гостопримството сега беше во комбинација со потрагата по одговор. Каде можам да го најдам рецептот за салатата Македонија? Може би во чаер во центарот на Старо Скопје, во домот на Зорица Каевиќ. Дали сармата е дел од салатата? Или пак сланината? Србите се народ кој секогаш го почитувал гостинот во својата куќа. Се чини и денес нема да мине полошо. Radim u osnovnoj školi u Sandevu i u Kučevištu, to je Skopska Crna Gora, predajem likovno, nastavnik likovnog. Danas smo imali jedan nacionalni specijalitet, ne samo makedonski, već i srpski. To je sarma. Sarma od lozovog lista. Znamo da sarma može da bude i od kiselog kupusa, od slatkog kupusa, isto tako i od štavelja. Šta znači sarma? Pa to je turska reč koja znači nešto se savija, vitka makedonski. Prvo smo uzeli sarmu, listove od loze, to se opere lepo sa vodom, onda je prelijemo sa vrućom vodom da bi omekšala, da bi bila mekša, da može lakše da se zavije sarma. Onda se uzimaju 2-3 glavice crnog luka i sitne se, uprže se lepo, jedno 10-15 minuta. Onda se stavi mleveno meso. Bilo bi lepo da bude 70% telećeg i 30% svinskog, da bi sarma bilo ukusnija. Tome dodamo so, vegetu, biber. Ja sam stavila origano i jednu crvenu suvu papriku i na kraju jedna šolja pirinča. Kad se sve to lepo zaprži, stavimo crvenu papriku kao zaprška, onda pravimo sarmice. Prvo stavimo, ako imamo više sarmica, na primjer 2 reda, stavimo 1 red, pa onda stavimo red slanine, pa drugi red, pa još 1 red slanine da bi bila sarma ukusnija. Sad, sarma može da se dinsta odozgo na plotni, a može i u relni da se potpeče. Još dok sam bila mala, učenica osnovne škole, onda sam gledala kako majka i baka kuvaju i od njih sam to naučila. Bilo mi interesantno da zavijem sarmice. Onda kad sam se udala, svekrva isto radila, mnogo lepe sarmice. I ja sam produžila. Pa u našoj kući ima više jedenja što su omiljena. Jedna od najomiljenijih je tavče gravče. To svi vole, nema da im dosadi svake nedelje da se jede. Onda je tu seosko meso, gulaš, pa to su ta omiljena jedenja. Preko jedenja se ljudi objedinjuju. Mislim da oni, Makedonci, imaju svoje specijalitete i posebnu kuhinju, što je veoma lepa, ali ima dosta što se podudari sa srpskom kuhinjom. Mislim, dosta jela, pošto tu smo jedni do drugih, granica nas sad deli, a ranije nas nije delila. Sviđa mi se ova baklava. Kad imaju Bajram, ovi naši komši Albanci, kad prave, mnogo lepa baklava. I na fakultetu isto kolegnice su nosile i baš je lepo. Pa evo 30 godina koliko sam ovde, nikakvih problema nema. Sa svima lepo sarađujemo, važno je da je čovek. Čovek je čovek od bilo koje vere.
Ja radim u 2 škole. U jednoj se predaje samo na makedonskom, međutim ima i Srbi. A u drugoj školi u Kučevištu imamo i srpsku i makedonsku paralelke. Ali se deca mnogo lepo slažu. To su deca iz istog sela, nema nikakvih problema. Pa ovako, mi u školi sad imamo predmet veštine za živenje. Imam čast da baš ja u jednoj školi predajem taj predmet i mi učimo o svim kuhinjama, nacionalne kuhinje, i turska, i albanska, i srpska, i makedonska. Čak smo imali francusku i meksikansku, mislim, sve smo to preko interneta tražili, pravili smo prezentacije i zapoznati su sa tim. Народот кој што живее на овие простори има една мана, која ја обожува секој странец намерник. Таа мана е гостопримството. Секој ќе те пречека и нема да те остави гладен, зошто да си одиш гладен, тоа е најголемиот грев. Салата Македонија ме асоцира на све народе што живе у Македонија. Сви су сјединjeni као, da kažem, tarator, ne tarator, nego, kako se zvaše ovo? Turlitova. Kao Turlitova, kao jedine Turlitova, da. Baš je takva Makedonija.